Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira ute. Kamonyi polisi yafunze umugabo ukekwaho gutema umugore we. Polisi y'u Rwanda yataye muri yombi Nsengiyumva Jean Bosco y'imyaka 58 ukekwaho gukubita no gukomeretsa umugore we akoresheje umupanga, aho yamutemye ibice bitandukanye by'umubiri birimo amaboko ndetse n'amabere. Uyu mugabo wo mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, akagari ka Kagina, umudugudu wa Kagina, yataye muri yombi kuwa 4 Werurwe 2025. Kubw'amahirwe uyu mugore ntiyapfuye, ubu akaba ari kwitabwaho n'abaganga. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye ikinyamakuru Igihe ko uyu mugabo yataye muri yombi, aho umugore we akaba yajyanwe mu bitaro bya Remera Rukoma. Ati arakekwaho gukubita no gukomeretsa umugore we akoresheje umupanga, yafashwe ndetse afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Runda kugira ngo akurikiranwe n'amategeko. SP Habiyaremye yaboneyeho kwibutsa abaturage ko nta n'umwe uzijandika mu byaha ngo birangirire aho, kuko polisi ihora iri maso yiteguye gushyikiriza amategeko uwakoze icyaha wese ngo abihanirwe by'intangarugero. Turacyari mu makuru agezweho, kugiye gukomereza ku nkuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yemeje ko yakuye abasirikari 130 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bitaro bari bihishemo. Umutwe witwaje intwaro wa M23 wemeje ko wakuye abasirikari 130 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bitaro biri Goma, bari bahitemo unyomoza amakuru yavugaga ko bari abarwanyi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu riherutse gutangaza ko tariki ya 28 Gashyantare 2025 abarwanyi ba M23 bateye ibitaro bya CBCA Ndosho bakuramo abantu 116 na Heals Africa bakuramo 15, ryemeza ko bari abarwanyi n'inkomere. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka kuri uyu wa 5 Werurwe yatangaje ko abarwanyi babo batigeze batera ibitaro cyangwa ibindi bikorwa remezo, agaragaza ko ibyatangajwe kuri NBCA Ndosho ndetse na Heal Africa bayobya kandi bigamije guharabika uyu mutwe. Ati igikorwa cyakorewe abasirikari 130 ba FARDC bari bihishe mu bitaro cyakozwe mu mahoro kandi hubahirizwa itegeko mpuzamahanga. Intego y'ibanze y'iki gikorwa yari ukurinda umutekano w'ibikorwa w'abakorwa by'ubuvuzi byari byacengewe n'abarwanyi bigize abarwayi, bahungabanya abarwayi n'abakozi. Kanyuka yasobanuye ko M23 ijya gutangira iki gikorwa yari yamenyesheje abayobozi b'amashami b'ibitaro, nyuma yaho imenye ko hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babyishemo, bafata ku ngufu bakaniba abaturage. Ati nta mpamvu n'imwe yatuma dutera ibitaro, ahubwo ingabo zacu zirinda umutekano w'ibi bikorwa remezo kugira ngo abakeneye ubuvuzi bwihuse babuhabwe. Ati birazwi cyane ko M23 ari urwego rwubahiriza inshingano ziteganywa n'amasezerano ya Geneva n'andi yose yo kurinda ibikorwa remezo birimo n'ibitaro. M23 igenzura umujyi wa Goma kuva tariki ya 27 Mutarama 2025. Bamwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo mu mitwe yitwaje intwaro bakorana bamanitse amaboko, abandi bahungira mu bigo by'ingabo z'umuryango w'abibumbye no mu biri bitaro. Uyu mutwe yitwaje intwaro wagiye gufata aba basirikare mu gihe abaturage bari bakomeje kugaragaza ko bava muri ibi bitaro bakabahungabanyiriza umutekano bagasubira akwishamo. Reka dukomereze amakuru yacu kuri no nkuru yo mu karere ka Rusizi, aho Bankwijisi Emmanuel ndetse na Habonimana Gilbert barashakishwa n'inzego z'umutekano nyuma yo gufatanwa amajerekani 3 ya lisansi. Bagifatwa ngo bari batumwe n'uwitwa Uwimana Ezekiasi, nawe ushakishwa bagomba kuyimugereza ku mugezi wa Ruhwa akayambutsa akayijyana i Burundi nk'amagendo. Bankwijisi Emmanuel w'imyaka 31 ndetse na Habonimana Gilbert w'imyaka 21 bakaba bacitse inzego zari zibafashe bamaze kuyifatanwa no gutanga aya makuru. Uwahaye aya makuru Imvaho Nshya yibwiye ko nabo ari uwabatumye, bose ari abo mu mudugudu wa Rushwati, akagari ka Nyabihanda,
umurenge wa Butare, akarere ka Rusizi, bigakekwa ko uwayibatumye yari afitiwe amakuru ko asanzwe acuruza ibintu bya magendu abyambukana i Burundi mu gicuku. Aba yari yabatumye bayifatanywe saa munani n'igice z'ijoro. Ati amakuru y'ubucuruzi bwa magendu ijya i Burundi kuri uriya mugabo yari ahari, hari hasigaye gusa kumenya abo akoresha no gufatirwa mu cyuho, kuko aho bimariye kumenyekana lisansi ko ari imari ishyushye i Burundi, hari abaturiye umupaka nabwo batagisinzira, barara bashakisha inzira zose zo kuyambutsa. Ari muri urwo rwego uyu ari uko yakoraga, nubwo atafashwe ngo asobanure neza. Umuturage wo mu mudugudu wa Rushwati yabwiye Imvaho Nshya ko mu murenge wabo wa Butare utugari 3 muri 4 tuwugize dukora ku Burundi, umugezi wa Ruhwa kuri icyo gice kuwambuka bitagoye kuko atari hanini. Bagasaba gukaza ingamba zirimo ngufu ku irondo kugira ngo magendu ihacike, kuko bazi ko hari byinshi abarundi bakeneye biva mu Rwanda binahenze, bakaba bakora ibishoboka byose ngo babibashyikirize. Ati nka bariya uwabatumye yari yabahaye ikiraka cyo kumugereza ku cyambu cya Cecilale muri iryo joro akayambukana rwihishwa, bivuze ko atari ubwa mbere bikorwa muri ibi bihe, cyane cyane ko hari n'ibindi bigenda bifatwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butare Ntawizera Jean Pierre yabwiye Imvaho Nshya koko bariya bafashwe nyuma yo kuvuga ko byagenze bagaca muri humye, abari babafashe bagacika, bakaba bashakishwa kimwe n'uriya mugabo wari wabatumye, bizeye ko bazabafata bakabiryozwa. Nawe avuga ko ikigaragara ari uko uriya wabatumye ashobora kuba yakoraga ubu bucuruzi bwa magendu, cyane cyane ko izi mbibi ari n'abandi bafatirwa, akazabisobanura neza namara gufatwa. Ati twarabahagurukiye kuko no mu minsi ishize duherutse kubafatira kuri uriya mugezi wa Ruhwa, undi mugabo wari uhagejeje inka agiye kuyambutsa ngo ajye kuyigurisha i Burundi, bivuze ko hari n'abandi baba babigerageza ariko bagatinya kuko bazi ko ari ingamba zikaze bazafatwa. Avuga ko aba basore bari basanzwe bakora akazi ko gutwara imizigo, uwo akaba kiriya kiraka agasaba abakora akazi ko kwikorera imizigo cyangwa imyaka y'abaturage kwirinda gukoreshwa muri magendu kuko byabagiraho ingaruka zikomeye, cyangwa bagatanga amakuru kuri abo bashaka kubajyana mu bitemewe bagatahurwa bagahanwa. Ati twanakoranye inama n'abaturage nyuma yo gufata uwo washakaga kwambutsa inka, tubabwira ububi bwa magendu no kwishora i Burundi muri ibi bihe imipaka ifunze banyura mu nzira zitemewe, ko kubera ko ubuyobozi butaba buzi aho bari, umutekano wabo uba utizewe, banagize ikibazo kubona aho babariza byagorana. N'ubu tukaba twongera kubihanangiriza kutarenga ku mabwiriza twabahaye, ibyo bashatse kugurisha bakabigurisha hano mu Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Gen. Tad James Kabarebe yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizeraga ko azatera u Rwanda akazamura ibendera ry'igihugu cye i Kigali. Mu nama nyunguranabitekerezo y'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku miterere y'ingengabitekerezo mu karere yabaye kuri wa 5 Werurwe 2025, Gen. Tad Kabarebe yagaragaje ko Tshisekedi yagize iki cyizere ubwo yemeranyaga n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurwanya M23. Gen. Tad Kabarebe yasobanuye ko nyuma y'aho M23 yirukanywe mu biganiro i Nairobi muri Mata 2022, Tshisekedi yigambye ko ashaka kwirukana aba barwanyi akabasubiza mu Rwanda abishingiye gusa ku kuba bamwe muri bo bavuga Ikinyarwanda. Yagize ati Tshisekedi aho kwerekeza imbunda kuri M23 yatangiye kurasa mu Rwanda, atangira no kuvuga mu magambo ye ko M23 ayirasa akayisubiza iwabo mu Rwanda. Ubwo ikibazo kibaye ko M23 bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bafite umuco w'Ikinyarwanda, ubwo ni ukuvuga ko bagomba gusubira mu Rwanda nubwo bari bateye baturutse mu kindi gihugu cy'igituranyi. Gen. Tad Kabarebe yagaragaje ko Tshisekedi, FDLR n'abajenerali be bemeranyije ko bazatera u Rwanda nyuma yo kwirukana abarwanyi ba M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse ngo Tshisekedi yizeraga ko azazamura ibendera rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kigali.
ati ubwo Tshisekedi yatangiraga kurwana na M23 akoresheje FDLR zimwizeza ko abari barasire M23 bamara kuyirasa ndetse bakanayikurikira bakayigeza no mu Rwanda, ko na CHOGM izajya kuba mu Rwanda tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Tshisekedi yaramaze kugera i Kigali, yaramaze no kumanika ibendera rya Kongo muri Kigali. Abajenerali bari bamwizeza ko FDLR barabimwijeje, FDLR irabimwizeza kandi koko irabisinda, aranabyemera, yemera ko binashoboka. CHOGM ni inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma y'umuryango wa Commonwealth ihuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza, yabereye i Kigali kuva tariki ya 20 kugeza tariki ya 25 Kamena 2022 nyuma y'ibitero bya Mortier FDLR n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye mu karere ka Musanze muri Gicurasi ndetse na Kamena. General Tade Kabarebe yagaragaje ko icyatumye Tshisekedi yemera isezerano yahawe na FDLR ndetse n'abajenerali be ari uko yarakiri mushya ku butegetsi, atazi aho intambara ziva n'aho zigana kuko ni umusivile. Ati murumva mu muperezida mushya w'umusivile ntazi intambara aho ziva n'aho zigana, FDLR imwemeje ko igiye kurwana kandi kizatsinda, nawe arabyizeye, arabyemera, ashyiraho umurego. Yasobanuye ko mu nama zahuje abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Tshisekedi yasabwe kudakomeza kurasa mu Rwanda, ariko yanga kumva, ahubwo atangira kubaka imbaraga z'igisirikare bigaragaza ko zigamije kurasa mu Rwanda. Ni muri urwo rwego Tshisekedi yatangiye gukorana n'imitwe yibumbiye mu ihuriro rya Wazalendo ifite ingengabitekerezo yo kwanga u Rwanda ndetse n'abatutsi, nk'uko General Tade Kabarebe yakomeje bisobanura. Ati iyo mitwe ya Wazalendo myinshi muri yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinzwe na FDLR, cyane cyane umutwe witwa Nyatura FDLR, ugashyirwamo n'abayobozi ku nzego zitandukanye kugira ngo ukomere. Urumva iyo mitwe y'abenegihugu ba Kongo baba Wazalendo n'abo muri FDLR. Tariki ya 27 Mutarama 2025 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR ndetse na Wazalendo barashe mu karere ka Rubavu bica abaturage 16. General Tade Kabarebe yasobanuye ko iki gitero cyari cyarayiteguwe. Leta y'u Rwanda yatangaje ko nyuma y'aho M23 ifashe Goma hagaragaye ibimenyetso bikomeye ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo FDLR ryari rifite umugambi wo kugaba ibitero bikomeye ku Rwanda, aho imbunda ziremereye za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarebaga mu Rwanda zitegura kurasa. General Tade James Kabarebe yagaragaje ko umugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda wapfubye, yibutsa ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho nyuma y'ibitero byagabwe mu karere ka Musanze zatanze umusaruro mwiza urimo gukumira ibitero byagabwe tariki ya 27 Mutarama. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza, munogerwe n'ibiganiro Imena Official ikomeze kugenda ibagezaho. Mukande subscribe, batarakanda subscribe, utange n'ibitekerezo byanyu. Bye bye.